abantu wasondela uJesu sebembize ngamagama uLazaro babengasambizi nangegama bengasethi ukuthi umfowethu sebethi hayi isidumbu nje leso wathi noma uJesu esondela baflathela ngoba ayikho into abayicanga ukuthi isengenzeka kodwa umakhenikho wayisebenza ngabantu awakha ama-overall kuye sithi iBhayibheli wasondela behlehla bona kodwa yena wasondela. Ngiyayithanda ilanguage kaJesu. Akasho uJesu ukuthi nisibekephi isidumbu sikaLazaro. Uthi uJesu nimbekephi ngoba noma abantu bengakubiza ngamagama kodwa umuntu umeke wafika kuJesu Kristu uyaba isidalwa esisha azathi uPaul ukhabo bo webafethu nalokho engiyikho nami angiyikho ngamandla ami kodwa ubusa kaJesu osebenza kimi ethi as a result angisayi kubheka umuntu ngeso lenyama. Wafika uJesu ngeso lenyama kwakuyisidumbu Lazaro kodwa ngeso likaNkulunkulu salusiyeka noma ungayibeka le kude ngoba vele sesiyaqeda. uJesu yena wayengaboni isidumbu, yebo babebona isitha bona, yebo bona babebona nje isidakwa, yebo bona babebona umbulali bebona isoni kodwa uJesu engabuki ngeso lenyama ebuka ngeso lomusa ebuka ngeso likamakhenika. Wasondela uJesu behlehla beneso lenyama kodwa uJesu abona utho kumuntu ongelutho wasondela. uJesu nimbekephi bamkhomba bajike baflathela. Wasondela uJesu wathi susanitshe enimvale ngalo, susanitshe ngoba umuntu noma esenkingeni bafowethu uyayeqindezelo ukuthi noma ethi uyazama ethi uyangakho kukhala khona ibithu yapho wena siyakwazi sikubonile izolo bebekitshe noma ethi uzama ukuphuma ethuneni kungaphumeki thiwa hayi siyakwazi uke wasindiswa nangalo wanyaka wehluleka salusuyeka kodwa uJesu yena yedwa. Jesu wehla, Jesu yena yedwa wehla, wehlile wayishilo ya wadabula amazulu Jesu yena yedwa wehla.